Nau mai ki whakamiere. Nau mai ki whakamiere. Welcome to Whakamiere, our podcast where we share our Māori translations of stories. Today's Paki Poto is Te Kāihe, Te Kurī me Te Wuruhi by Aesop. There are two kupu hou in our kōrero. The first is ngohe ngohe, sometimes ngohe. It means soft. Anei te tauira. I nā te ngohe ngohe o te parawa nei. This bread is so soft. Our second kupu is manawa popore. It's two kupu, manawa and popore. Together, one of its meanings is considerate. Kua manawa popore taku hoa. My friend is considerate. Ka reare mai o taringa, listen out for these kupu hou in the kōrero. Ka hānea nā hoki te noho, whakarongo mai e hoa mā. Te Kāihe, Te Kurī me Te Wuruhi, nā Aesop. I te toti haere, tētahi kāihe kawe pīkau, ko tōna kaihau tū ngenge ke muri iaia, ā, ki ōna rekereke, ko tētahi kurī hiakai. Tā moko hia ai tētahi pā tītī ki tō rātou ara kaihoranga. Nā, ka toro ake te tāne ki te papa, ka hoki ai ki te moe. Ka kainga te krāhe e te kāihe, ka mutu, ka rihia mo te hia neke neke. Engari ia te kurī, ko ia nahe nahe e ngaua nei e te hiakai. Ka rongo i te pōturi o te takanga wā. E hoa, tāna ki te kāihe. Tupou iho e whaea ai e au a kukai te pīkau. Ka huri tuara te kāihe, ka kainga tonutia te krāhe ngohe ngohe. Ka no noi tonu te kurī, mea ake, ka urupare atu te kāihe. Tai hoa e mara, kia maranga ake rā no tō tāua kai hau tū. Māna au kai e tuku, kaore e kore. Kātahi tonu rā, tētahi wuruhi matekai ka puta ake. Ka tarapeke atu ki te korokoro o te kāihe. Au e āwhina mai e kara, te tangi a te kāihe. Engari ki hai te kurī, I paku neke atu. Tai hoa kia maranga ake rā no tō tāua kai hau tū, tāna kupu. Māna koe e āwhina kaore e kore. Ki hai I roa kaunua iho te kupuria, nā wai ka takoto tiraha mai nā te kāihe I te papa, kua roromi. Ko te kiko o te kōrero, manawa popore atu, ngā kaumari umai. The Ass, the Dog and the Wolf by Aesop. A laden ass was jogging along, followed by his tired master, at whose heels came a hungry dog. Their path lay across a meadow, and the man stretched himself out on the turf and went to sleep. The ass fed on the pasture and was in no hurry at all to move. The dog alone, being gnawed by the pangs of hunger, found that the time passed heavily. "Pray, dear companion," said he to the ass, "stoop down so that I may take my dinner from the pannier." The ass turned a deaf ear and went on cropping away the green and tender grass. The dog persisted, and at last the ass replied, "Wait, can't you, till our master wakes? He'll give you your usual portion without fail." Just then a famished wolf appeared upon the scene and sprang at the throat of the ass. "Help, help, dear Towser!" cried the ass, but the dog would not budge. "Wait till our master wakes," said he. "He will come to your help without fail." The words were no sooner spoken than the ass laid strangled upon the sod. The moral being, favours beget favours. Tēnā rawa atu koe I tāu whakarongo mai. Thank you so much for listening to Whakamiere. We have some exciting Patreon news to share. There's a brand new tier for anyone to join. For those of you who want to tautoko whakamiere, but don't mind too much about the other perks, there's now a $2 tier. That's just 6 cents per day to keep the podcast ad-free. You can, of course, also purchase digital copies of the stories from every one of our Paki Waitara episodes without needing to subscribe. Simply visit the Whakamiere Patreon page and head over to the shop tab. You'll find all of our Paki Waitara there.
If you've enjoyed what you've been listening to and want to show your tautoko in a non-pūtea way, please consider leaving a like and a review on your podcast app. It makes a big difference. A huge mihi goes out to our Patreon supporters, without whom this podcast could not be ad-free. If you have friends in whānau who would like our kaupapa, please share it with them as well. Head on over to patreon.com/whakamiere to learn all about our subscriptions and to join our whānau. You can also follow us on Instagram. If you'd like to get in touch with us about the podcast, you can email whakamiere@gmail.com. Ko Taurapa au, e mihi nui ana, hei a koe nei e whānau.